بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا قالك جاراج مت برسن دبي ما تشعب هنا نظر هيا وقتي قو هبي ام تشاوا بكن والله زاروكي ما تشعب لواكتنا المالي ما تشعب ليكت فلان كساتا مالا ما ومديت چلکا ممر مديت ولا دولاب سر مدهات خواري گولاب زاروكات چخا خوشكا روجا دينا خوشكت اجبا چعب هنا تننا پیغمبر عليه السلام دبي استعيذوا بالله دبيش چعواج نظري خب خده محافظة بكن خباوج نخده فإن العين حق چونكو چعف حقا گرچکا يعني شعب إنسانا لفت كوي شعب إنسان مثلا بجي مالي إنسانكي زاروكي إنسانكي تميزين بكرمانجيد بطوبك ليكت يجولو پیغمبر عليه السلام بشعب هيا حفظا خوا جي شعبا بكن بخده دائما بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيا ربي از بتخو محافظت کم جوا شیطانه گو تجرح ما خو دور کرنا یدبه زمان پیغمبر علیه السلام دا پیرکا جعفر بن ابی طالب پیغمبر علیه السلام جعفر بن ابی طالب شیان بو حربا موته لوی در قومتانه دو ابو شهید کت یه پیرکا ویاتا با پیغمبر علیه السلام پیغمبر ما ما احتیاجی که و هیا دلخوازی که و هیا گونا یا رسول الله تی احتیاجی منینن پیغمبر ما میزان گو زاروکه ولو شپرزن ولو ضعیفن گو چه حوالا زاروکه تا چه مولو بخیرن گولا یا رسول الله گو زاروکه من زو چعبلوات کفن و همه تی میزین نخوش کتن چعبلوات کت و نخوش کتن پیغمبر ما علیه السلام گو جاری لسر زاروکه خوا قرآن بخوینا دبی گو یا رسول الله کرم که تل سروا بخوینا پیغمبر ما گونا گو تل سر زاروکه خو بخوینا جا پیغمبر ما علیه السلام وقتی گو نخوشت کت چت کر پیغمبر ما علیه السلام سورة اخلاص یعنی قل هو الله احد و سورة فلق قل اعوذ برب الفلق وسورة الناس يعني قل أعوذ برب الناس أبهرس سورة خندن وبفتكر لا شيخوا بفتكر لا شيخوا بوشكلي خو محافظت كر وأيرية تنجي پیغمبر عليه السلام وقتی قد كتناف جهادا دسته خولو دوكر دسته غطاني بر هفدي وديسا سورة إخلاص قل هو الله أحد وسورة فلق قل أعوذ برب الفلق وسورة الناس قل أعوذ برب الناس الدستي خوات خوند وهرجار فلو بفت كده دستي خوا ودورا أو دستي خوش سري خوا حتى نجي خوا دبر بوشكلي خوش چعواج نخوشيش بلا خو محافظت كر إنسان كي مسلمان جي وقت مثلا چو درکه یا هنه کاتنا مالاوی وقتی زن بگو چعوه و هنه برد جهده قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخونه حتى هر سه سورته قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وقتی گوانا بخونه ان شاء الله چعو لی ناکمن و افتاوسیا پیغمبر علیه السلام جا اسماء پیرکا جعفر بن ابی طالب را گوتی وقتی گو چعو زاروکه تکد چبکا لسروا قرآن بخوینا و سورتا بخوینا و خود تعالی شفاء دیوا چعو لوانا کون یعنی دمکی چعو هنا چعو حقن اما گرک یکلو خونه تصینجی اما تکی دید ولا چعوی ویول مکوین نا یعنی انسان گرکا تدبیرا خو بستنه لبلي نبي قولوا وكوا إنساني قولوا سركلي وسوسلينا ودائما قولوا شبهجينا شبهه بكن وشاخي حياة إنسان نخوشت به ويعني هر إنسان درو دوراما نحسودا يعني أصلا دا
وقتی گو خدا تعالی نعمتك المكر يلك أمو نعمتي بدر ودورا خورا بلا بكن أم لفا بكن يعني دائما صفرات لسري گوشت هبه و برنج هبه و تشتي خوش هبن و اي در ودورات مثلا نخون اوي چعبه بجي مالتا اما گو تجار نواجي دعوت كي او جي سروي صفرين رونن او جي وكا مالا خو ببينن بيولا مالا تيم خوشا مالا براي من مثلا خوشا براي ميسان كي جومر دا قنجا يعني وقتی گو جوی صفر خوار و خوار او چعب جوی کسل میش بن اما تر عربا مرسدس دین بر دیری خوا و روزه که جیرانه تله سوار نبه روزه که برای تله سوار نبه روزه که خواه تله سوار نبه فایده که تشکسه کی رچه نبه شخوی حسدی چه به شخوی عاجزی چه به و شخو نفرا جیل تکن يعني وي بالدعاء تكن جارنا هاي النفرا واجي بقبله ويش اخي تي ميزنه گو بلاك مزن هات سرتا جلو پیغمبر عليه السلام بداؤ مرضاكم بالصدقه صدقه جي انسان محافظت كي دبنا خوشي خو بالصدقه تداوي بكن وقت انسانك صدقات دي او انسان عمري خود ريشت كي جو حتى دبي صدقه عمري انسان دريشت كي عالم دبي معنا أجلك تنها يعني أجل إنسان يكتنه شو عمر دريج دبي بركة كفي عمر إنسان يعني إنسانك دبي والله الحمد لله مشي صال كر لتجي درباس بو ناز نخوش شيك زحم درباس كر نبلاك مظلم درباس كر يعني مصيبتنا سري هر كسي لبلي سفك درباس بو بشرف درباس بو خوش درباس بو وقت گویک صدقه بده وکا قالقانا گویکی جشورا یا دا وقت تدی مثلا پولیس یلک الخودکن مثلا فیشکا دمانچه دوی الکی را ناچه صدقه جی انسان بشکلی محافظت کن ملائکت کفن ارائکی و بلای دا خود تعالی دائما محافظه خوش یکی را دشینه اجبرو لو يعني یک چب که یک خواب صدقات داوی بکش شعبا خلاص بکه و ایلی تنجیمروف دائما قرآن بخوینه لسر خو بخوینه چونکه قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قرآن خود تعالى دبيج إنسان را شفاء ورحمته يعني أو آيات القرآن حم شفاء حم رحمة وذلك لجيجبوش شعبا سورة قل هو الله أحد إخلاصه وقل أعوذ برب الفلق فلق سورسي وقل أعوذ برب الناس ناس سورسي مروفانا بخوينه إن شاء الله وخده يكي محافظك خده متفد عفو مغفرتك خده تعالى جي متفا بخي جنات خده تعالى الفي الدنيا يجي والدنيا ديجي سعادته كيف خوشيه بديما وخد تعالى مجاقر جهنم محافظة بك خد تعالى زاروك مجمرة بالصلحين وزريتها ما لسر إيمانه لسر حقيقته بمشينه وخد تعالى زاروك مصالح بك زانبك خد تعالى وادريا ايدينا الصراط المستقيم ده بمشينه إن شاء الله أسلافي خجورة دشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.